Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mxêr hatin rojeva civakê temaşavanên hêja vê heftê mijarên gelek mühim di rojevê de hene. Em ji van mijara li ser çar mijara me xeber bidin. Lewra li hêlek Türkiye û Meclisa Tirkiye ji bo leşker bişîne Libyayê tezkereyek derxist. Hê germahiya vê meselê hebû xeberek ji Iraq hat li wê der hêzên Amerîka dewleta teror agirek din jî avêt nav Rojhilata Navîn nav Alema İslamê li wê der suîqastekî kir û generalê İranî Qasım Süleymanî li wê der kuşt. Ev jî siyaseta dünyayê carek din tesîr û bandorek li serê danî. Ev her du mesele pêşane em ê xeber bidin. Di dûra jî temaşevanên hêja di nav heftiya çûyî de li Tirkiye meselek mühim derket rojê. Ew jî Türkiye otomobîla xwemalî çêkir. Her çiqas hê li serê xebatên çêkirinê û em bêjin hê mînakek tenê derket rastê lêbelê di salê pêş me de wê fabrîqa vê otomobîlê bê ava kirin û serê xebat bêne kirin. Ev jî meseleyek din di rojevê de bû. Di dawiyê de jî temaşevanên hêja peymana Stenbolê em dixwazin xeber bidin. Di kamuoyê de di raya giştî de İstanbul Sözleşmesi tê zanîn ew jî devleta Türkiye li ser peymana Stenbolê hinek şert û mercek tê de hene li ser vê hinek soz daye devletên Xerbê li ser heq û mafên aîlê yan jî pîrekê ew ê hinek gavên giring bavêjin li gor xwe di paca xwe de wiha lê dinêrin lêbelê ji ber ku ev peymana Stenbolê bingeha wê û naveroka wê li gor devletên Xerbê li gor û fikriyata wan hatiye avakirin ew jî ji bo malbatên aîlê wek Tirkiye ku xelkê wê Müslümanin hinek em bêjin tiştê nerastê de hene û li ser vê jî her diçe li Tirkiye ew nexweşiya nav aîlê nav malbatê zêde dibe ev di ser rexamên îstatîstîka de jî dertê holê. Temaşevanên hêja vê hefteyê stüdyoya me Diyarbekir ez bi tenê me mêvanê me tinin lêbelê stüdyoya me Stenbolê mêvanek me heye rayedarê saziya giştî Seyfettin Gündüz Seyfettin û mixêr hatin mamoste Seyfettin Gündüz Xêra Xwedê vebe rehmet dê bavê be gavektin em ê bi Abdullah Xavan re jî xeber bidin ser telefonên me pê de jî xeber bidin. Mamoste Seyfettin Gündüz em li ser rewşa Libyayê pêşî xeber bidin. Xelife Hafter dibêjin jêre hêzek di destê wî de heye li pirê erda Libyayê tesîr û bandora wî heye li dijî hikûmeta ku ji teref Yekîtiya Milleta ji teref Tirkiye ji teref dewletên ku Spartiya Libyayê dikin dewleta Libyayê tên askirin Hafter li dijî vê dewletê dewleta fermî yan jî hêza fermî ji xwar hêzek ava kiriye serê ewil Amerîka û hinek dewletên din jî wî destek dikin piştgiriya wî dikin belê tevliheviya nav Libyayê dibin geha vê meselê de çi heye em pêşî vê fehm bikin dûra jî tezkereya ku ji meclîsê derket tê çi manê di pêşa roja me da wê Tirkiye muheqqaq wê hinek operasyon bike û leşker bişîne Libyayê em ê ser vê jî xeber bidin pêşî em Libyayê fêm bikin kal wê der rewşa dawîn çi ye? Bismillahirrahmanirrahim. Bi rastî piştî ku di 2011 de 2012 de Qedafî çû Libya wek pêxwedî ma wê dengê gengeşî çêbû paşa çi bû paşa Fransa xwaste ku di wir de hikûmetekî ava bike û ew hikûmet dibin bandora Fransa de be
جبو خاطر که کارب نفتا یا لیبیای یعنی پترول لیبیای به واسطه شرکت فرانسا کارب لسر روی عرضه بده فروتان فرانسا دوی اوکی ده شیطانیک بزن کر چه کر لسر عالما Birleşmiş Milletler yani netemine yekbun duvur da hükümeta ku anaha da kabul kırın ku evya hükümetek fermiye hükümeteki meşruiye yani 2012 ve evda kabul kırın Türkiye duve demedeki sistema yani de evki xoyde kare xoyder ve da ki sistema içir bu ve Fransa evleri jerma ve tali که فرانسه دید حکمت اک نها فرانسه که دید نها جباندراوی دردکوه بیا وانا که artık idi nekl gordli Fransa hareket ki çünkü beriyavi evdari vek mebejin sumerga Fransa bu beriyavi 7 sal beri piştik vana bu sal buxa ilahi Fransa ev adeti xwe tek nekir xwasta ki tisa vana dibin bandora Fransa dibin وكوانا نفتاخه ولو بأرضاني ببلاشي بدن شركة فرنسا كبنافي توتال وفانا جي ثروي عردي بنافي فرنسا بفروشن وفرنسا بي دولمند ببه بيشتي كو حكومتان ها جبن باندورا فرنسا هم بهندركات وكو فرنسا جي بيواخو بسريوان داناخس باندورا بجوي قطبو چربو İdi şirketa Fransa Libya'yı ne kadar teşkil beke, ne kadar biliyor nefte bisine o bifroşi Avrupa vakidine. Rabu çün je Amerika ev Hafter anıtın. Ne yapsa 2004'da da üçü anıtın. Hafter anıtın, xwastin ki Hafter'i işte kuvvet pişkiriyavi bikin, alikariyavi bikin. Hafter Libya'yı bibe xwedehezeki و وقتی که پیشگیری بکن اوی هفته چه بکن اوی هفته وانا داخینه اوی هفته ایجاب به مشروع اوی وانا به دافازیا خواه به هفته آوا بکن لما خابن وقتی که اف بیارا سوریه هنکی سوک بو عقل ترکیه هنو هات سریوی سالا بریده یعنی ترکیه هنو فهم کرد که لیبیا جیه کی زنگینه نفتاوی هیه و حوجه کلور سیاست کی باجو ترکیه اویا سالا بری بخحسیا جبو چه بخحسیا چونکی حتی سالا بری جی سریوی جبر بویره ایدلیبه جبر بویره حلبه لوان دارا و جبر بویره پیده وانا هکی سریوی نه ورو پاک بو نه مجیوی نیریناوی نه پاک بو پشتین کی باروی سوک بو ترکیه برخواه دید نهید که لیبیا نها دو ارته دمایه که آلیوی بکه اوی پر تشتا کاره به دست بخه و تشتا دیته چر کره دبنده آلی حکمتا لیبیا کر آلی حکمتا لیبیا کر ده حکمتا لیبیا جی ایدی دیته که ji Türkiye pev kese ku aliwan bike kese ku piştawan bigire teneyi ji bo çi çünkü îro Mısır yani Mısır nüfusa ve jiya Türkiye belki ne kemtir be jî ne zêdetir yani taxmîn 8 milyon wanaye bele Mısır dibe ki ez kelaka ew ke be ez li kelaka zaten Libya me kelaka Tunus'e me vanda nezîmine yani vana her yekî işte nüfusa wan 4 milyona 5 milyona وانا جمرنا تشتكي يعني 8 مليون نفساوي هي قوتاوي هي تشكيلاتاوي ساغلامه قويه ليبيا تماما نفساوي ندي 5 مليون انسان يعني تونس 4 مليون تشكوا هي الجزائر هكذا يعني مصر دبيكي ازي كارم وانا بدا قرتنا كي وانا هندابكم يعني جو خا تشكوا هاد سبق دبينه اجبو خاطر وين نيرنا مصر اورتيه هوليه خويايه Libya ji ve çi dibîne Libya jî ji xwe re pişkerek digere û bi rastî Tunus dî tişekî wiha digere Cezayî tişekî wiha digere dibe ki yekî ku were alîkariya me bike pir jî tişta ji me nestîne ama bes li hember Esad li hember Suudi Arabistan li hember Misrê û li hember Birleşik Arap Emirî çünkü ev her sê niha bûne yek
o لسر لیبیای دخوازن باندورا کی چه بکن ایک پشتی هفته دیگرن اصل وانا نه وانا جی تهبونا مصر کلوی حرمه چربو لیبیا مجبور ما خوابیکی و گریه بده ترکیه جی برخواد دید چه بون کتن تکیلیه کی بکرتاسی ve talyaki ditin Türkiye yani pırtışta juan naxwaze, pırtışta gran juan naxwaze beter pişta xwadan Türkiye. Yani gotin ku ji Misrê be hakikaten yani îro kime xwatêxin berxwe bikin yani ku ji Sîsî be Erdoğan sed qat jê çêtir yani insan yani en azından zana biştaglı siyaseta wî heye zana tişna dizayn bike îro Sîsî siyaseta ku niha dike ne siyaseta wî bixwaye siyaseta ya a Birleşik Arap Emirliği a işte Muhammed Zahid eşi ev Mekayı siyaseta wan da aşon yani emri xwe ji wan digirin hal wahayê em dinerin Sîsî ji xelqê xwe re çawa hov bû ew ji xelqê Libya jî vê havê hovîtiyê bikin Libya jî hikûmetek ya meşrû niha vê çêj dibîne bêtir xwe bi Tirkiye ve mecbur dibîne hewce dibîne ku xwe Tirkiye ve gerê bide yani bu yerek heta niha wiha qediya Türkiye jî piştgirî da yani devleta Libya ya fermî ve hinek bingeha vê meselê ji paş vehanî keke Seyfettin niha ji bo bêfamê hêzên ku Hefter destek dikin piştgiriya wan dikin kîne devlet kîne û ê ku devleta fermî nas dikin û piştgiriya wan dikin kîja devletin ji bo bêfamê em ji we bipirsin di dûra jî em derbasî tezkereya Tirkiye bibin lewra wextê me em hinek dereng jî ketin bernamê ji bo em wextê xwe îdare bikin em ser vê sewarek bipirsin ji we yani bi rastî îro em ê bêjin li Sûriye Tirkiye û Rusya li aliyekî vê ne yani li hevkirina wan ez dibêjim mixabin li Libya tam zidê wê ye yani Tirkiye li hikûmeta meşrû piştgirtê wê dike Rusya, Suudi Arabistan, Fransa, Birleşik Arap Emirliği, Suud o Amerika avana piştgirtiya Hefter dikir. Yani îro Hefter yekî generale tu siyaseta wî tune ama dibe ku ez bibim serokê wê dera binê erdê çi heye babo ji were ye. Dibe ser erdê wak ji min ciyekî çêkin ku ez bibim komutanê wê dera bir askerî me hebe bir bandora min ser vê miratiyan hebe çünkü ne insanekî ku jî siyasetê hatiye ne yekî wiha ye. O Hefter 12 sala li Amerîka maye yani 1980 ترسا قذافی رویا چو امریکا لور 11-12 سال ما ایدا پشتی که اوکی فرانسا دیده که حکومت مشروعیان نها بیاوینا که جبا خاطر که وام بینه چون Hefter تا بجایت اتحال کرن های تختم ویدری آید اف تذکره هان ته چه معنی ایرو قوت Hefter yani siyah teyarı ve kaldıkın hene işte bir sadan tankı ve hene gemi ve hene yani Hefter deve harama mezinde deve çola mezinde bu van teyarı ve kare bandora ki mezin leser hükümete ya meşhur habike akı Türkiye vakti ev tezkere de xiste o ku teyarı ve o ku gemi ve bu vederi beje ez garantor ülkeme ki hükümetten ha ya meşru tadak ile bike hem beri vaneme tamamı dünyayı jî hükümeta yan naha meşru dibînin şekî wiha jî xweşeyî û êk li hemberê wan jî terorîst qebûl dikin a Tirkiye dibe ki hükümeta ya meşru an naha kî tehdek lê bike li hemberî wî me wextê ku vê tiştê here wê dira bêje ew ê çi bike Tirkiye wê nehêle teyarê ê Hefter ji erdê rabin wextê ku ji erdê rabin ew ê gişa daxe وقتی که تیاره Hefter ji erdê ranabin ma wê çola mezin tank ew çi bike tu fêda tankê nabîne yani tiştekî wiha balkêş heye çolekî mezin ne sirî ve hene binî heye yani wê dira tank bira here 500 kilometre here
yani 3000 4000 kilometre درجبنا وانا هنكري يعني تيتان تبي بحكي ده يعني ومضطرب قد وسلاحي قد تنكاري تجهيزات پیدا بکی تنکاری مهمات پیدا بکی یعنی چولش بو خاطر که پرفریه تنکاری ولو براحتی پرتشنا باجوی بله وقتی که بالطیاره بالطیاره اما بیشتر کاره 3000 کیلومتر جیبه که 2000 کیلومتر هر وره بمب بکه بمبارینه وره ایدا که ترکیه فزه خاطر خوی درا طیاره افرانت خوی درا بیجه هفتر کشته دیده طیاره کی ترابه وره جه کی بمب ببارینه ادوی داخل وقتی که وها بیجه تسو نگه هفتر تگریدان جبو خاطر که ویچته هفتر چکر اب هفتر بهری چو جم سیسی یعنی وقت چهارسه کی ویچته کردن گوتن که ام چه بکن بس ایرو براستی من تشتکی وها دیته لسر مالپری لسر مدیا جواکی ده یعنی وان انسانی اکو لسوریه insana volo binavi Daiş'e bavi vakitinde insan kuşne van komutana kubinavi komutan kadedin tanin به هفتر رونشتنه و تکری به هفکنه کامش ایو پیف چاوا آلی کاری هفکن یعنی وقت رفشا هفتر جی نه پرخوش خویاده که یعنی که ترکیه تیاره خبه به درا و که نهیل تیاره هفتر جور رابن یعنی هفتر بهنک چتک به درا بهنک تنقیق و دوی چهار مزن ده نکاره پرتشنا بکه و از باورم اوه دور ده یعنی راست باره ترکیه گرانه لیبره که دور ده وقتی ترکیه باندورا خود سر سوریه tam cive bike ila çi dibe qita sahanlığı anlaşması çiğha binavdıkın ya da işte ticari olarak yani Türkiye dibe ki minu Libya melhef kiriye ji Europef ki nefte be ku elektrik be ku internet be ku çi be ku jil rohlata bahrasbi derbasi ali ro ava bahrasbi bibese adibe ji Europef ev derad bin bandram de az nahilim. Vakti ki nehile ve İsrail nekarabe ev gaz a ya tabii a kujbene bahri derkeve doğa gaz şedi bejin. Ev nekarabe bifraşı Avrupa. Ev yek. İro ev nefta kulwan da derkeve. Ev nekarabe bifraşı Avrupa. Ve nekarabe bifraşı vek devlete dineji. Ev ya براستی اف پترول و دوها گازا کو اوی جروهلاتا لیبیا روهلاتا بحث بیده کردن جبو خاطره که اوی دبن ایزنا ترکیه و لیبیا دبن اویا هم جمصری هم سعود هم اسرائیل خطره کی پرمزنه یعنی او دبن اویا جمعه چکی پرمزنه چونکه امینه که من جمعه خدا کردن یعنی لگور زانیاراوان لگور زانبوناوان لگور فکر راماناوان او زنگینن مالو ملکوان هي اما نکن جمالا خدا کبرن اوی یوبان پر گرانتی جبو به فهمه ام وی بیجن جسدی بلکه هشته نها اردالی بیاد دسته هفتر دایه بله پری او جیه کدو دسته ویدانه وکی کوگو چوله والانه بله جیان استراتژیک شهنه دسته ویدا Türkiye dinav beyna xwe û Libyayê da ew dewleta fermî yan jî hikûmeta fermî di ser behraspî da wek ji bo bêfamê sînorê xwe gihand hev yani peymanek wiha çêkir ev jî ji bo Tirkiye meseleyek stratejîk e di behraspî da ji bo wekî ku ego hem doğal gaz hem jî petrolê hem jî ji bo belkî ticareta nav dewleta ve belê Türkiye wê hinek rîska jî bide ser xwe muheqeq lewra bi awakî fermî wê here Libyayê leşkerê xwe wê bibe hêzên Hefter û ku dewletên wî destek dikin wek Rusya wek Fransa wek Amerîka û Suudi Arabistan Mısır vana wê cesareta ku li dijî Türkiye leşker bişînin wê bidine nîşandan nedine nîşandan yan jî muhtemel Türkiye di Sûriye'de Rusya ra rûdinê ji bo mesela Sûriye li wê der wê Türkiye û Rusya gelo werin dijberî hev neyên dijberî hev kurtayî ser vê çend gotinê xwe bêjin mamoste em ê bi
Abdullah Qavan Reji axavtinek bikin. Yani îro pişkirtiya ya Hafter dikin pir devlet hene. Yani ki Hafter em ê bêjin ku were serî yani tiştê birkevî tiştinekî ew bidekî nedekî. Yani wê têkiliya xwe ya Rusya baş bike, wê têkiliya xwe ya Misrê baş bike ya wê kî baş bike. Yani bi rastî divir de plankî din jî heye Muhammed Zahid işte Prensê Birleşik Arap Emirliği ew dibe ku ez serokê Ereba me yani ew xwe wiha dibîne hakikaten jî di siyaseta xwe de jî însanekî zaneyî yani erê em însanekî wî nebaş dizanin lê di fîkr û remana xwe de di nav van serokê Ereba de halî hazir yê yani em Hamasê bidin aliyekî yek kare be de sahayı da iş bike yek Muhammed Zahid e. Elme siyaseti. Yani sarık Prensê ek Birleşik Arap Emirliği. Ek ve insana dibe ki yani bira Libya dibin bandora mı dibe bira petrolü necmre bira neftayı necmre ne xemecmre. Ama bes bira ev dibin bandora mı dibe. Evya hasabevi vahaye. Hasabe Mısır'ı bıçağı ve hasabe Mısır'ı dibe ki milletime pırın o işsiz pırın, o işte yani lgorxanek hesap dikin, debi emek çöpkin, emek rabın van insana yani Libya tekrar bandura xwe, o men neftavi emek dibin hesabı xwe da bifroşun işte velatî Avrupa vana, o ve hesabı dikin. Rusya jî dibe ki behrasbî de bira cême hebe, bira erkemut behrasbî ji xeyîrî Suriye li cek de jî ez tekrar bandura xwe. Yani her yekî de hesap kîdane. Ji bo xatek hesap pırın. Ez bawer nakim ew serkeftin davançe be o inşallah çê nebe. Bes divê hikûmetaya ya meşru ya niha kî piştgirêvî dike ji Tirkiye pê ve Qatar jî piştgirêvî dike. Qatar ji Tirkiye divê pere aydê min wekî dinê ku silah be çek be mühimmat be küçük be giş aydê te ne tu jî viya bibe serî. Yani zaten Türkiye çekî wiha digere. Türkiye jî bira pir şîrikêm tune bin o pir insan zî tesê xwe nexin îşê me. Yani niha divê hawê de wexteyê ku mirev din hêre rewşa ya alî Tirkiye ji a Hafter çêtir e. Ama hinekî tirsa me bi rastî ji vê tiştê heye yani me tirse ku Libya bibe herbekî bêdawî wek niha Sûriyê wek niha Yemenê herbekî ku wê neqede parêkî jî tirsa me li ser vê heye yani pêwîst e hewce ye ku hikûmetan niha parîkî jî ji alî êk û alîkariyê Hafter dikin yani wan hinek qebîle hene hinek milletê êvê de ra em ê bêjin bedewî hene xwe bi hawekî bigihê wana nehêle ku pir xwîn birjê nehêle ku ev herb bidomîne yani wextê ku Tirkiye her tim di parastinê de be divê herbê de o her tim em ê bêjin ew Hafter êriş bike wê vanê ji xwe muhefaza bikin wê xwe biparêzin ve heba naqedi yani çawa li Suriye îro 8 sal 10 sal heb didomîne ew divê hawê de jî ew herba Libya bidomîne yani îro Suriye nüfusa wê wextê ku destpêka herbê de 24 milyon bû ya Libya 4 milyon tiştekî yani goştê wê çi ye hestiyê wê çi yani ev herba çend sala xwe baş û milletê wê kar bixwe ekê xwe bidomîne emelê xwe bidomîne yani ev ya xeterekî mezin e lazım e yani hewceye ku siyaseta Türkiye ve çi bibîne o zû ve zû ev çiçê çareser bike. Belê malava ava em ji Kêkê Abdullah jî pirsin. Kêkê Abdullah em xêr hatin ser çavar hatin. Kêkê Abdullah li ser tezkera Libyayê me xeber dida Kêkê Seyfeddîn bingehava meselê hinek xeber da arastî ji bo Tirkiye pêvajoyek nû dest pê kir wê leşker bişîne Libyayê wê operasyon bike li erdeke derveyê Tirkiye wek Sûriye operasyonê ku çê dike belê mesela Sûriye û Libyayê hinek dişibe hev hinek ji hev cuda ye lewra Tirkiye li Sûriye hêzên belê Kêkê Abdullah dengê me naçe ew çax evalê me carek din bira pêre têkilî bikin û telefona wî ji bo weşanê
ayar bikin. Temaşavan Êja li ser mesela Libya'ya Türkiye meclis li hev civiya û seriya sêsedî de bi rayên ku ji bo tezkerê erê dan, raya xwe erênî dan tezkera Libya'ya derket. Türkiye amadehiyê xwe ji bo operasyonê ji xwe em dikarin bêjin bi dawî kiribû. Serê ewil ew ê qismek leşker bişîne Libya'yê. Di serê ewil de li gor fikra Türkiye û hêzên Türkiye pir zêde nekeve nav şer û operasyonê ji dûrî ve wek hêzek ku Tirkî caydırıcı dibêjin ku hêzên Hefter ji wan bitirsin û em bêjin wiha di ser hatina Tirkiyeyê jî hinek xwe paş ve bidin bi vê rengê dixwaze Tirkiye müdaxale bike belê di pêşê de jî wekî ku KK Seyfeddîn Gündüz jî behs kir di destê hêzên Hefter de Xelîfe Hefter divên jêre silahên teknolojik çekên teknolojik pir zêde tinin. Türkiye divê havayî de belkî 10 xat belkî 20 xat zêdetir e hêzê Türkiye ji ê Hefter belkî bi hêzê xwe teknîkî wê bixwaze qeweta wê bişkêne û di ser vê de dixwaze destekek piştgiriyek bide hikûmeta fermî arastî Türkiye piştî peymana di nav behra spî de nav xwe û Libyayê de çêkir dûra hê zêdetir têkiliyê xwe Libyayê fehm kir û hê zêdetir li ser vê meselê sekinî heta ev peymana nav xwe û Libyayê çêne kiribû pir zêde arastî hêzên Hefter Libya û ev şerê navxweyî yan jî şerê di nav her du hêzdan de pir zêde di rojava me de tune bû piştî ku ev peyman derket û hêzên Hefter bi ser hikûmeta fermî de çûn ew şax me fehm kir ku Türkiye di vê meselê de terefekî ji aliyê hêza yan ji hikûmeta fermî ye. Gelo mêvanê me hazir e an na? Kê Abdullah Xavan? Belê. Min sewala xwe pirsî bû bi Kurtayî ez dîsa bêjim Türkiye wê operasyonek bike li erdek dervayê dewleta xwe yan jî sînorên xwe me qismekî got dişibhe erdê Sûriye qismekî naşibhe jê cuda ye lewra Türkiye li Libyayê hikûmeta fermî destek dike piştgirî pêra dike ji vê awayî cuda ye lê belê Türkiye jî wê operasyonek li dervayê welatê xwe bike li gor wê Türkiye hesasiyetê çawa bide berçavê xwe û wê çi bi dest bixe û çi rîsk hene di vê operasyonê de? Yani rastî teşî anî ziman bi Fatîh cara yekemîn e yani Türkiye şixindî sînorê erdê axirî pêv girêdayê cara yekemîn e ev sînorê erdê bûyî vê girêdar ve her dewletke ji Libyayê helaya Behrê bi tişkî hindik digihê Libyayê a Libya digihê Türkiye fakat sînorê veya axir sînorlaştiya veya axir dibe dera bitune ji ber vê jî de hakikaten bala mere dikşîne bala diniye dikşîne ve operasyona ev tezkera gi Türkiye distînî ve bi ser çerçeve ve ev ya bala mere dikşîne adu da malum li gor hukukan netewî heta devletek gi devletke ji bo operasyona eskerî gi banekê ew devletan nikare here têkeve wê dera di Libyayê de jî malum du het hêz hene yek jî Hafter hêzê wê ê de jî a fermî gijer tê gotin hikûmeta Trablusê kir hindure Libyayê de evana bi zimankî fermî Türkiye xwestin diwarê eskerî de têkevin hindure Libyayê lê Türkiye jî li hember veya tezkerek malum derxistin. Tabi veya tamamı van tiştana di ser çiri hatin zibirandın peymanı binavina Türkiye o Libya'ya de adı Behra Spidi petrol derxin şve çağacı di gengeşi ki binavina van devletana de fakat ne binavina Türkiye ve Libya tenede devleti bu hat gireden hakikaten gengeşi ve dera derketiye. Peki Türkiye gittek vedera İrotişteki perde iştağlandın, hakikaten riska ve çiğ ya da Türkiye ve serçil alikartiye bıkı. Her yem de bejim,
yani duvarı askeri de fakat malume ve Türkiye ligor hukukan netevi nikare iftihara her vedera. Yani eme bejin iftihari F-16 emşvarı bejin nikare her vedera, nikare operasyon ki bu rengi vedera bıkı. Peki ve duvarı çiz bıkı, yani ligor karara tezkeri gahati İstanbul'un duvarı askeriydi. Ev askeri her rengi hakikaten ve harbi bıkın ya da ev askeri gel vedera bu antedi ba zaman ki Suriye dugotin eğit donat. Ve bir şekil ki veradı ki kanaatamı ve bir şekil ki veradı ki Türkiye çava emed bejin gitteke ve harbi keji be askeri Hafter heze Hafter yani çava emed bindi Suriye'de öso gidida peşaha ve derece vakta Türkiye'de ke ve dera askeri xonadı peş ve o hükümeta Trablus'e ve yehinki vera bide peş yani ligor tezkere ve aderdik kebe. Adı da duvarı istihbarat edi. Yani ve Ali Kartiye pide çünkü hezi Trablus'e hem ver Hafter zayıf demenin duvarı istihbarat edici Türkiye'de bir ezi Ali Kartiye dedim. Duvarı tişki ediciydi, duvarı iyi hayadı. Yani ki bana hem de istihbarat den istimal kırın hem ji vakta iyi hayarat ki malume ve yerli derakarın operasyonu noktaya ji bakın. Ha şehirler Türkiye'de vakta tülledinlere. O kuvveta Türkiye, o kuvveta askeri Hafter, heze Hafter getirdi berhef dengar empen cuday yani Türkiye kurtul deskeve. Fakat bu vakta Türkiye gittek bu vederadı. Duhab dübenditi heye yani devleti de regelik devlet hene fakat şehir kedi Fransa heye, Rusya heye, Bae heye, Ürdün heye ki hani devleti edeceğim fakat eğer rasta bir vitiştiği kabul makın ev devletana hela Hafter dige. Hela Türkiye diğer hükümeta fermi gemşerin hükümeta Trablus'e Libya'ya helke İtalya'ya a Türkiye rasa çizdi tezkeri Ali Kartiye bidin ve helkeci Katar heye. Yani vakta van devlet anacı guvek Suriye'de hakikaten hezagı bir şey nüvedera henek askeri Hafter heze Hafter kurd bıkın henekci vakana Türkiye'de beşegi hükümeta fermiye geçerte götün hükümeta Trablus'e kurd bıkın hakikaten riskinci hündüre vedeye yani bir çareserti de hündüre Libya'ydı. Bu aklı selim o bir siyasi liser masaya bir çareser baba o da vederadı hakikaten Türkiye'ye aktör ki gimesin ba kanaatam gel ki peştir ba çünkü riske ve operasyonu cihane. Muhakkak riske ve hebin keke Abdullah derbasi mesela xwe diyabin do ji taraf Amerika êrişek hate rastkirin li Iraqê navekî meşhur e arastî di ser operasyonên Sûriyeyê tê naskirin Qasım Süleymanî kumandarê İranî hate kuştin. Arastî operasyoneke wiha niha net texmîn kirin lewra di navbeyna İran û Amerîka ve daima gengeşî hene belê operasyoneke wiha ku wê kumandarekî ve Qasım Süleymanî bêde kuştin muhakkak siyaseta dünyayê kesê ku jê fehm dikin texmîn nedkirin belê merivek wek Trump ku serê Amerîka be û tamamî siyaseta İsrail rejima terör dajo ji bo wî ne tiştek sürpriz e yan ji bo me sürpriz nehate nasîn lewra gerek gavê wî wiha ku فوق العدد تينا كرن جارنا سر مساجا دا تويتا دا مساج وهاد دا ونجد زانن مساجا مكتوبا كج اردوغان رشاند بو يعني مروكي جدايه وهاج سياسه دنياي پشتی و اپراسیون و سیاست ناو امریکا و ایرانی یانجی İsrail و İranê lewra ev operasyon zêdetir li xweşa İsrail çû wê bi rengekî çawa derbasî ve yan jî wê bi kê ve here li gor texmîna we? Yani birasî Bilal Fatih ev tiştî te got ev gengeşî ev nexweşî yani salê dirêj di navbêna Amerîka û İran'de derbasîn bilhesa ji rojhilata navîn de ji bo ewlehiya İsrail carna ji bo menfaatê xwe carna ji bo petrolê carna ji bo Iraqê carna ji bo Sûriyê gelek cara ev gengeşî hebûn fakat îro rastî balamê beyanata Mîke Pence te jî belkî beyanata nerê em zanim xwe balamê pir pîşand
هرجي معلومه وی آلیکاره سروک ترامپ geldik beyanata ji ew dide qasteci je sual kir yani gu ev êrîşa ev operasyona suikasta gil Qasım Süleyman ve çekir ji bo çi bû yani hedefa ve çi bû ve ji bo çi çekir mikepen çevê bersivada gu gelek insani Amerika destêwî ketî xwînawan qasteci sual kir gu çi şeklî gu ev êrîşa قوله مجرد بيجن 11 ايلول دي چه بونن ev êrişê du heb قوله امریکا وقتا êriş diwan çe bu go tilya Qasım Süleyman te hebu yani dve derade hem gazeteci hem jî medyaya dinî hakikaten hem mere acema edimine o vak haneki xwe bi aqlê insana bike bir hasajî haseten jî bi aqlê Müslümana bike bersivik bi bir rengî da ve bir balave muhtav êrîşa çêbû bû 600 sayfe bi heqê êrîşê de di zamanî de tamamê istihbarata Amerika û ê gelek dewleta hazirî kiribûn navê gitê derbastı bû di 600 sayfe de navê Qasım Süleyman derbas nedibû ji bo çi çünkü êrişî şekle bi ser navê Osama Bin Laden hatibû kirin ki ev jî di bilûxa bû ki îro Qasım Süleyman em dibin di bilûxa şîîya de bersivik bi vî şeklî ji mîke pençe hat ev pir bala mikişan yani ev jî dide nîşandan ku Amerîka bi xwe jî bingeha vê operasyonê tije nake yani diçe bi operasyonek sala 2011 ve 2001 sisiya ve girê dide bele veya ji bo vî tiştî min got yani Amerika akli insana akli dinye yani pasif digite ji bo çi ve bir balave yani ev êrîşa gel qûlê wan bû wexta li Suudi Arabistan piştî Kral Abdullah Selman hatibû yani Abdullah em behsa wî dikin dû wexta Selman di hêla Amerîka de tiştî gotin got wala hani pereme milyar dolarê me li hêla wan hene taleba wan perana dikim aboriya me pir baş nare dû wextê de jî dîs Amerîka وزیر درve derketu beyanat da bu gotu bu zaten suçdarı mezuntuye ev êrîşa kula du heb kule mekirib bu zaten hûn bin hûn suçdarın emel ve herbê vekin yani Amerika bi çavkî were ev kesê şiî dibe sunnî dibe ya da îro gi di ser kuştina Qasım Süleyman re ev kesê gi dibêjin yani dilê wan tê dibe ev yekî şiî bû hat kuştin ya da ê derya vana wek Osama Bin Laden wek Bagdadî wexta hat qetilkirin ew kesê şiî digotin evana sunnî bû baş bû hastin kuştin heptik ki bira mejiyê xwe fire bikin û nêrîna Amerîkayê li alema İslamê şiî dibe sunnî dibe bi çi şeklî lê dinere ya da bixwaze wan suçdar bik ya da wan bixwaze bikuştire bi çi şeklî dîro beyanata mîke penç çeşît ev hat famkirin malava ava keke Abdullah o de jwa razî be de jwa razî be deman haberê hatiye malava ava bele o de şoje razî be ez xwazim ez vêya bibêjim yani ez xalas bikim bele ez vêya bibêjim yani ne mesela em ê bêjin Bagdadî wexta qetil kirî ya da Qasım Süleyman qetil kirî ne mesela şiî û sunnîtiyê ye divê dere asıl mesele alema İslamê wan dîst berhevxe tamamê Müslümanî bi vî çavî li Amerîka binerin êrîşê li alema İslamê hem li şixsa dikin hem jî li dewletê Müslümana dikerin gerek bi vî çavî li Amerîka binerin ve êrîşî wî kişî gerek telîm bikin lanet bikin خودش ورازی به که عبدالله قوان تماشاگران هیجا ام هاتن داویا قسمی اول برنامه خواه می نابره کی بدن برنامه دورا می انشالله که سیفتین را برنامه خواه بدومینه
تماشاوان هێژا ڕۆژەوا civakê di domet qismê dawiyê dem pêşberî wene êrîşa Emerîqa ya li Iraqê li dijî kumandarê Îranê Qasım Süleymanî û tesîlên wê ser siyaseta rojhilata navîn em xeber didin kêkê Seyfeddîn Gündüz li stûdyoya me İstanbolê dîsa me re ye. Kê Seyfeddîn carek din merheba ji we. مرحبا شبرايبن كي سيفدين دنجم تيوه نها دنجي وتيمن تمام مجي دنجي وساكر كي سيفدين ملسر مجارا کشتنا قاسم سلیمانی خبر داده که عبدالله من سوال پرسی اجواج به سوال پرسم تأثیر و ایریشه لسر تکیلیا ایران و امریکا که تنش خواهد کلی که نابروانده موسا دزانن گنگشیت نوانده ده پیش روش دوی تشتک چوا داره میدانه لگور آگاهین داوی بریا کوم تکون برنامه جمله درهن هنک العراقی تأسیسین که دست امریکا دانه ایریش وان هاتنه کرن افجد دنیشاندن که ایران و جبو cevap bide bersiv bide ve operasyonu ve kuştuni ve hinek gavan bavêje li gor wet pêşerojê de ew rewşên çawa derin meydanê. Na birayê Fatih em vê tiştê yani vê bûyerê ji bo xetê ku em xweş fêm bikin em hinkî di edetê me kurmanca binêrin malum heta beriya vê bîsî sal berê mezinê me وقتی که دزوجین جمال جهه ندبون و خانیوان جی کلکی هبون دناف هف دبون ام دبین حوش یعنی حوش هبو ده حوشه ده سه چار مال هبون جانا حتی دبو که آپیوان جی ده حوشی دبون وقتی که دو مال دوی حوشه ده سه چار مال هبون یا پنج شش مال هبون işte her mala ki سه چار زاره که ون هنه دناب اوقاتی قلبالغی ده وقتی که زاروکه کی امی بیشن مزرتی دکر نراحتی دکر که جانا تعدیل مروی خود دکر جانا تعدیل جیرانی خود دکر عادتی ما کرمان جا افشتهای کس نکاره جدر و وره تکه و حوشه تکه و خانی کی دوی خانیا تکه و مالکی یعنی تکه و اوده کی لوی اوده لزاروکی خه یعنی اویاد عادتی ما دا کرمان جا نای قبول کرن یعنی که اگر کوی زاروکی مالی ادوی حوشه ده ادوی کچه ده که مزرتی کیوی هبه که نراحتی کیوی هبه ای که جدر و جویا راحسد به اوی وره به مزنه وان که مزنه مالی کی به کوانی مالی کی به اوی جبه جی فلان کس اف زاروکی و اف نوی و اف خاردی و تعدیه تلمه ده که اینکی پر شیرتی ده بکنه مخابن اویا شرمکی پرمزنه ایرو امریکا تی دناو دولت ای سر بخواه یک خلقی وان مسلمان یک اداره وان مسلمان تی دسر ولاتی مسلمانا لگور خواه انسانی که جخوره خطره دبینه انسانی که جخوره تهلیکه دبینه بومب سر وان دبارینه نش کسی را حساب دپرسه نش کسی حساب ده نه گه خواه ده کسی نخشونا تشتکی یعنی حوجه عالم اسلامی و سوالش خواه پرسن امریکا چند سال بر اسامه بن لادن چون لافغانستان شهید خستن و حتی لاشی ویجی نشان تو کسی ندان یعنی اف عیبا اف شرمزارا جه عالم اسلامی پرجی بسری خوانز دیده جی ایرو تی دیسا اولاد مسلمانا بمب بسر یکی باراند ولات مسلمانا یعنی تابع جایت دم حوشا مده دم مالا مده دم اودا مده تل زارکی مدخه لی بخابن امدنرن هنک انسان لوی بویری به چاوی مذهب دنرن نبی مذهب فرانکس اوه یعنی افته چه معنی یعنی قوتا وان ناگی امریکا باوران جب خود تام تنیه دبی داتن فرانکس حقر بود وای ده چوچ لی خسته حالبکی نزان که اف زلت لسروان به چه هاوی رونشتیه اف زلت وان خستیه چه حالی لخواه نحاین یعنی که وانا هیچی وان بسری وان
یک جلوه هاتی کتی حوشا وان کتی مالا وان کتی اشتا سرد البریوی دخ بریوی تیراوی لیت خوی دکجه لی معدسف امدنرن اید حوشه ده اید مالی ده کیفا وان تی تاوی بیر ده حقیوی بو یا چخواست حقیوی جی به ما اگر که مزورتی اکیوی هبه حوجه تو او شیرتا دی بکی تو چنا جیر بیجی ما چاو عمریقا تیج ده او چشتل بیجه یعنی امویا بینیم به چاوی خواه یاد دویا و گوت ایوپی و نابیرا ایران و امریکا چاوه یعنی هنکی وجدان و مرحمت برا قلبی ما هبه وقتی که ما بشتغله ایران قانداک دستگیر دا حماس قانداک دستگیر دا اسلامی حرکت اسلامی جهاد قانداک دستگیر دا حزب الله لبنان کسی دستگیر نداوان و وان حرس کتیبه وان حرس ارگتا وان حرس جماعتا yani elhamdülillah emdenlerin yani İsrail dişkinin nahin İsrail berxuda here yani ki najvana bire ve İsrail naha ketmına pirciye benzirin yani ilo berxudana Hamas'ı berxudana İslami cihadeye vakti emdenlerin emdibin ev berxudana ümmeti tevayye yani ilo hakikaten embara xudane leser rüya ade çilo haf devleti İslami hene ki milleti ve Müslümanın ki Müslümanın بس ایران بس چکا داده حماسه داده اسلامی حرکتی وقتی دنیا قطر هنگی پره داوان ترکیه جی işte عالی تندرستیه عالی وقتی هنگی گرات مراتا yani insaniyat alikari insani böyle da alikariye vandı ki ama kötüye beji van örgüta van cemaata biçeliş piyane bir silah piyane yani ilo am demişti katuşa fizesi avitin sel İsrail işte İsrail çahva vaşandın cem mezneman ek meymun bile. Ve ki vana Hamas ki de Hamas'ı İran'da Hamas'ı. Yani ek dahi Hamas'ı mena iro sarvaki Hamas'ı yani Rabu dahiyanek nişanda yani go evzlame ko iro atiye piştün ve mekahatana piştame dikir yani alime dikir. Em buvi am hatana lehember İsrail em مسئله خراکی دیه نه او بناد بیتو اقامت نبود. ایراج و ایران بیف اوه یعنی جانا هنگ دبین که حربا کو ایران و امریکا شوک الهف کرن حبکی که الهف کرن دنا خود الهف کرن وقت متخابینن یعنی حقیقتا هنگی وجدان لازم یعنی ام ایران دنرن د عالمه اسلامی ده سعودی عربستان غلامتی ج اسرائیل که مصر حکزا Birleşik Arap Emirliği hakaza, Bahreyn hakaza, Ürdün hakaza. Yani Lvan deru dore İsrail kiran devleti tüdünleri gulantici İsrail dikin. Kes dengi xoşvanar na ki kes van bu yara berçavi xunayne de mixabın emdenerin ek seri hatana liber İsrail rakirne Hamas'a İslami cihadı ek alikariye van diki wana rakhna dikin wana işte berçavi me raj dikin. Ama emdve baveri dene که امت یکیتیا خو بکه به سر شیخ وره هبونا امریکا لور امباور به روجای نه بسالش یعنی که ایران ترکیه که سوریه به که عراق به که اردن به که وان لیبیا وان دولتی که خلقی و مسلمانن که ان شاء الله اوی سرکیون جبه من مسلمان اوی سرکیون جبه من ایک جمعه وقتی که وانا تسیخ بدن هف وكي مرحوم محمد عكيف حسوي دقوته نقوفان ملتي كو دبي مسلمان هذا كي تو بك إسرائيل وإسرائيل تو كان مسلمان ده بفتسي يعني حوجية في عيبا خو أم بين برشاوي خو في تولي هفيا خو أم بين برشاوي خو وأم بفكرن يعني إلو أفزل لتامة جبلا بنا مية نكو دجمني ما خدي قوتن يعني إيرو إسرائيل أري دنبخين دبين بظن قوتا وهي تكنولوجيا هي لمع الأسف أم فيا جبات شعبي ما داره ربي ما جي إسرائيل قوتي ترى قوتا ربي ما سر هرتشتيه ووقتك باوريا ما بخدي تام هب وكم عملي صالح بكن وربي ما عليكاريه بدمه وإن شاء الله نك إسرائيل تني تمام دولة إمبرياليزم أمريكا ربن لسر عادي راكن إذا حربا إيران ويا أمريكا وش إيرو بيف تببه براستي إيرو أسي أمريكا نكل العراق تني هند سوريا جي هند
Yemen'e cihane, Suudi Arabistan cihane, yani dve harama İslam'e de mesela Türkiye kala çırı şeşhaft üsse Amerika dikin hande. لسوريا تاني بيس صعب أسي أمريكا هنده لا راقية حكذا لقطر حكذا يعني إيرو أمريكا لتمامي ولاتي مسلمانا إيكو دبي حرمي ده لهر دري لشكري خو بجيبه كريه ارتش خو بجيبه كريه هذي خو بجيبه كريه إن شاء الله أفسر هلدان أبي ببا وطيلاك أمريكا جبر رابه كيكي سيفدين سروي حادثة دا وجي خوشاني زمان ev operasyonek لسر عرض İslami لسر şahsiyeteki ko Müslüman tezanin Müslümane hatiye kirin beri kamuoya Türkiye serve de henek embejin avayeki tuş haberde de vek tarafgiriya Amerika'da da nişandan arasti İro Serokomar Erdoğan be ruhani re tekriye kir bi telefonu pişra beyanat ek hatekirin ruhani Türkiye Erdoğan re dibêje lehember êrişên küstahiyê Amerika em bi hevdûre li dijwan derin em hêzê xwe bikin yek yani em li dijî wê bi hevdûre derkevin divê arastî ji bo me divê pencerê de lazim e bê nihartin yani Amerika bi çend hezar kilometreya tê ser erda İslamê operasyonek dike di dûre ev şahıs ji filan mezhebiye em ji filan mezhebine servê de em bêjin di nav xwe de xeber didin yan jî di nav me de tê xeberdan arastî nêrînek İslamî jinîne nêrînek însanî jinîne û nêrînek edalet jinîne ji ber vê ji bo me tiştê ku lazim e li tamamı hêzî quwetê xwe li hember îşxalkeran li hember Amerîka li hember İsraîl li hember Rusya meriv dengê xwe bilind bike pêşiya rojekî di nav erda İslamê de operasyonê ku ji dûr ve têne kirin bêne seknandin daxwaza me ev e û tamamê quweta me tamamê fikrê me ser vê bin gere em wihal vê meselê din hêrin gotinê we mabin kerem kin bixedînin em ê jî êdî bername xwe bixedînin يعني براستي بيفك هي دبي مصيبتك بحذار نصيحتيه يعني بريافي تشانجرا هاتن قالكرن ببنيك قوته بكنيك علي كاريا هبن بشتا هفدو بگرن هفدو تنه نهيلن لهم برتشتا يعني هر يكي بقوته خو باور بون دوغوت يعني امداتم بس يخونه حوجه تكسيناكم علي وان بكن يعني امش علي كاريو جوان بخازن zaten او بس يخوي ام بس يخونه پشتی که ev musibeta به سر عراقی هاته چونکی یک هاتن کشتن چندان جی جنرالی عراقی جی بون و قاسم سلیمانی جی جنرالی یه ایرانیه و وان هر دوی جی اولاد اسلامی نه یعنی ده حرم اسلامی ده دولت اسلامی ده زارکی اسلامی ده امریکا 14,000 کیلومتر ودته دکجه تو حساب کسی جناکه یعنی اف شرم ev ayıp bi 100,000 sala bes îme Müslümanayê yani pêwîst e hewceyê em ê şêx bidin serê xwe yandî belê dibe ku di navbêra me de hinek münaqeşe hebin belkî em hinek şeref nekin ev dibe yanî ev ya em nabêjin di nabe lê mixabin hewceyê em di van tişta em di nav xwe de çareser bikin em nehêlin وك أمريكا وك فرنسا وك إنجلترا ورن درامة السياسة بكن درامة إفراطي هرب بدروان تشنا بدروان ووان لهمبري ما تشكتر بكن وما بهدو وخن يعني حوجية أم هشيخ بدن سريخ ديسا أم ويتشتا أم بينن زمان إيرو دوي بويري ده مادام كي روحاني جي أردوغان دبي كا أم بشتا هفدو بگرن آلي كاري هفدو بكن أم ويتشتا خوراكن حال اوه برا حقی مکرمانجا بدن ما پروردهی وکیدن ابوری چندای هنری وانا وان مافی ما بدن ما داوک ملتی ما کرمانج باوریا خو به امریکا نینن ایدی اوجی به امریکا نه خاپاندن برا پیشاوت چیزی ببرن یاندی مالیا با خودش ورازی به مالا و جاوا سرچاوارا که سیفتین گندس
تماشاوان هیجان به هفته هاتن داویا برنامه خواه حتی هفته یکتن ببینن خیر و خوشیده امانتی خدا بن